Ngizayithula issue yama recreation centers, ama halls, le park yethu. Ngizahle ngubambe konke ugoqelekile. Sike savese ubaba uDube lapha onguye in charge ngokwama parks uzachizelela nxa kukhona lapho kusikele khona. Okokuqala ngizathanda ukuthi ngikhangele ama recreation centers and as per iagenda esiyithunyeleyo ngencwadi esiyithunyelwe eCouncilini ukuthi okokuqala ukuthi sikhangele ukuthi recreation center iloncedo bani phakathi kwesigaba. I-recreation center lapha eMpopo masilevula indlela sizoba lenyathi lane laphana, which is the main center ama recreation center wonke angu-15 akobulawayo amanye kwamanye amalokitshi. I-recreation center ngokudala kwayo ngezoncedo ukuthi abantwana ngontanga bethola indawo lapha abazagwejisa khona, bedlale khona, besocialize khona, abalama skills lama talenta abachiyeneyo bepractice kompana. Kulo recreation lido nguyomele baguide ebafundisa ukuthi nxa lisenza lokho kumbe kuhlabela kumbe ngezebhola kumbe ngezani ebancedise ngendlela efriendly eyabantwana. Bengabantwana benjalo bona bengontanga balama sessions ama discussions ukuthi bexoxisane ngezinto zabantanga ezokukhula. Yiyo ipurpose yama recreation centers. Of course we appreciate ukuthi state esayiyo yona leya I say you ama recreation centers ayizolo ngezizathu ezithile. But ipurpose ye recreation center kwakuyikuthi thatha abantwana from his street bengatshone emakhoneni bebhema izimbanje besenze njalo. Bebe le ndawo lapha bazafundiswa khona ukuthi nxa ungumntwana uziphatha njani. In other words yasisho ukuthi umntwana uziphatha njani in terms of behavior, ukhula njani, bekhuluma bengontanga, bekhuluma belamanye ababafundisa la kulo recreation leader okhona in each and every center yama recreation centers. And the recreation center yonke ile parents association. Le ngingathi iba yi-link between the community le center. Iyasinceda parent association lana ukuthi ilinke i-community recreation center la lezakhamizi ukuthi kusetshenzelwana njani. Kwezwe nxa kukhona okunye okuhluphayo besincedise ngoba abantwana babuye center laphana bevele esigabeni. Njengoba semphawulile ukuthi iyo i-function ye-recreation center le ku-community ukunceda ukuthi abantwana bethole indawo zokuyadlalela. Kungakho ke ingabe isilela lapha ama-recreation centers ngezizathu ezithile zama-resources, but in brief kwakuyikuthi abantwana bedlalele khona besuke estreetini. Abalamatalenta silabantu abaningi abalamatalenta abasuka kuma-recreation centers asebengabantu abalodumathi sabadlala ibhola abahlabelayo ondosakusala abana bapractice lapha bonke ubana abantu abakhulela kuma-recreation centers. Kulama-activities amaningi njalo we call upon ama-organizations alapha abaphathisa ngakho ukuthi efake equipment ema-center lapha ukuthi abantwana benjani bethole bezithokozise befunde. Kulama-NGOs esebenza lapho abuye ezofundisa abantwana nge-behavior change ukuthi umuntu kumele eziphathe njani ngoba singekele ukuthi sinakekele i-future abantwana yilo ikusasa likaBulawayo. Bengalahleka ukuthi beswele imfundiso kusasa then sizaba le problem njengoBulawayo ngoba ufundisa imfundiso yesikolo le yesiyayibona but asiye wonke umntwana o-gifted academically. Kulabanye abakwanisa nje ukwenza zesports ezokuhlabela ezana. So that's the center lapho kumele bekhona. So ngamafitshane yomsebenzi we-recreation center njalo i-access to recreation center kubhadaliswa. Bahamba nje kuphela bedlala. Ama-budding groups lama-artists siyanika ivenue ukuthi behambe beriyesa. Bengariyesa labo ezibekhula behaya kwezindawo siyaperform emtshadweni. Bakhona okhayisa laphana babo-Derek bapractice enyathi laphana bahaya emtshadweni and so on. They are doing so well. Ngama-products e-recreation center wona lapho. Liyalibabona siyabazi. Yeah, that's the function of the recreation center. One nigga space would be a for free. So, here's the indlela, you function ye recreation center and I part of something about Hamba, which is some pana with that. So, saying Kangelama community walls and Jengale. You all look at sneaking down your Jengas academies, stealing down Lapis Putanella code. Be it in Flangano, Yama politic, Babutanella, Ama civic meetings, Jenga when I do Sila Konala. Ngemantu kule two ama-civic meetings e-Grand Drive. Umkhokheli wethu lezakhamizi ukuthi behlangane bexoxisane ngokuphathelene lesigaba. Kuyenzakala imishado, kuyenzakala ama-funerals. Konke lokhana kwenzakala ama-churches la ahlangana khona apha ehholi bezokwenza imihlangano yawo. So ihholi zathanda ukuthi mphawule ukuthi ilama-functions abhadalelwayo lamanye angabhadalelwayo. Like mentioned ukuthi lama-civic meetings enjengawona liyabe ingabhadalelwa ngesigaba. Kodwa kulabanye abahaya for ama-church ngama-weekends even during the week babhadala and ukubhadala ihholi kuyachiyana. I-price ya during the week ichiyene kuloya nge-weekend. Isizathu kuyikuthi nge-weekend lama-functions amaningi. I-price ya during the week ngani phansi
yange weekend unganinjani iphezulu. Njalo kuyachiyana ngefunction. I-birthday party iyabe le-price yayo, i-wedding le-price yayo, i-funeral le-price yayo, i-church le-price yayo, for instance engani phansi ngoba ngezokukhonza akula mali ethile engabe isenziwa, so ile-price enje eyabe phansi. Nxa umuntu esenza i-musical show is a commercial activity, i-price yakhona la iyakhuphuka phezulu. Kuzoba lama-functions angabhadali ehholo like awe-government, ama-state functions for instance. Kulama programs esikhani kuyawudiscipline inhlanyelo, siyasibuye siyekhona inhlanyelo lapha esikhathini kuya ungabhadala ama-functions alo nge-government okuzonceda thina izakhamizi. Ama-NGOs acela la ukhansila abhala incwadi, sicela ukuthi siyenike izakhamizi empophoma ukudla, labo kababhadali. Then ama-support groups, lamanye ama-special interest groups, acela la ukusebenzisa ihholo. Engacela ebhalela ukhansili, evunyelwe ukuthi hayi sebenzisane njengoba le support group, banike ispace benze i-meeting la babhadali. So ihholo kula ma-functions abhadalayo la ngabhadaliyo. In brief, ihholo isincede ukuthi sithole indawo yokuthi sihlangane khona njengezakhamizi zika-Ward 9. Sixoxe siyabe sikuxoxa kumbe siyakhonza kumbe sihlangane epolitiki kumbe i-civic meeting nje njenganale ezakhamizi sithole ukuthi sibuthanele khona. Then moving on to i-item S3 ku-agenda i-park. I-park yethu lapha eMpophoma sizwile ukuthi the second largest. Mr. Dubu uzagcizelela ngemva kokukhuluma kwami lapho ukuthi i-park ingavele kuhamba njani ngayo. I-park yindawo yokuthi abantwana lapho bedlalele khona lathi izakhamizi nje sithole indawo yokuthi siyechitha isikhathi nje. Kwenziwa ama-picnic, kudala babekhona bethatha ama-photos lapha landani. Njalo kuyanceda ukuthi kwenze idolobho lethu nje libukeke. Indawo eyi-green nxa uyikhangele kuyakutshengisela ukuthi kulempilo phakathi kwayo ngithi. Siyabona ukuthi i-park yethu ayikho ku-state siyabe sikhangelele ukuthi ibe yiso sona njenge-park yakudala leya. But siyafisa ngathi singahamba lekhangela from ekuqaliseni lapho kwenziwa khona ama-Christmas carols lapha nangakulayitha ama-light e-Christmas. So uqalisiwe ukucenta, sebacenta balungisa okunye lemijingo eminye sebeyilungisile. But asikafiki ku-stage lapho esikhangele ukuthi siyefika khona. Kodwa bayilungisa, bayacenta ukuthi i-park yethu kube indlela lapha, kube indawo lapho abantu abahamba beyegwetsisa khona, kube yi-green, kucecise impophoma le-ward yethu nale. Kungabi indawo leyana ezagcwala izigebengu, utshani kumele buchawe. Njalo sithanda ukubonga izakhamizi ezaphathisana labe-park Mr. Dube. Bacenta kabili bezama ukuthi indawo leyana injani ihlanzeke, kube yi-park othi ungahamba khona lawe ungazazi ubanjwe inkunzi ilanga libalele esemini. So i-park iyasinceda ukuthi icecise uBulawayo, abantwana bethola indawo ukuthi bahambe bezijabulisa khona ngale, bengatshoni becabanga ngezinto ezingayisizo ezenza ukuthi bengabi izakhamizi. Ngoba sinikele ukuthi abantwana sibabumbe, sibanike izindawo ezi-right eziqondile ukuthi bechithe isikhathi kizo. Sizabe sidala izigebengu ngakusasa ezizasihlupha esigabeni. Ngakho amafeature engaze ngiqede kule ndaba ukuthi i-park indaba kuthiwa ibizwa Nketha Park. Enketha ikhona ukuthi Nketha Park andiyakwazi ikhona. Mbona ukuthi i-process yokuthi u-city council ule process yakhe yokutshintsha ibizo, ithi lokishi road kumbe isakhiwo sikaBulawayo kumbe indawo. And it's a very long process ngoba it's a policy issue and it's a legal issue ukuthi kuze kutshintshwe kutholakale resolution ukuthi kutshintshwe. It involves lobbying. Kumele lifake izizathu ezithile ukuthi lina yindaba lifuna ukuthi itshintshe. And it's a very long process ukuthi ingaza ke itshintshe for instance in this meeting. Angithi ngoba khathesi vele izindawo zinjalo. Khathesi ungambuza lapho ngathi iNkulumane primary, ngaza ke ngihambe kusekusile edinga iNkulumane primary. Emzilikazi ngale kulawo primary futhi lo bhengula ngithi ngathi lo bhengula primary omunye umuntu uzaqonda le kodwa isemzilikazi. Andiyabo. So enqela abazalilandela bethi asokuthinta siwathi njani. Kodwa ngezindlela ezazikhona historically kwakukhona. Ngaleli sizathu ukufuna utshintshe but i-process yangikhona is a very long one, it's a legal one, it's a matter of policy. Ilama steps okumele landele vele uBulawayo uyatshintsha athi sikwatshintshe imigwaqo. Sike sezwe lapha sokuthiwa umgwaqo omunyane after uking and president angithi kwaba yi-legal process la umele ilandele. So that process yalandelayo kusenza ukuthi kuze kutshintshwe khona lokho. Ngamafitshane ngathi i-presentation yami okwathi esinzani qhubela ubaba uDube nxa ekhona ofuna ukuthi ekugcizelele. Sikhangele i-park, sibonga lokhana sawela ku-requestayo sabuya sazoncedisa. Hayi ukubambana okunjalo kuqalisele sibone Mpophoma lapho ukuthi kuthiwa kudingwe abantu babuye bathi sifuna ukuncedisa i-council isiclear i-park. Siyabonga shwali isitshayela izandla. Bonga kakhulu akujwayelekanga ke khonokho. Into engajwayelekanga ukuthi sicela ukuncedisa i-council mahara. Abaningi abantu bafuna ukuncedisa ngemali.
So hayi lina elikwenzileyo siyabonga kakhulu ngabe cannot ukuthi hayi sasingayincedisi mahara kodwa hayi ngiyakwazi ukuthi yalincedisa mahara hayi ipark leyi ngeyenu kula projects ayesenziwa kudala anjengestimela andakwazi kwawo lestimela kwakunaloko ama-track wokuthi abantu babegijima besenzani kusenziwa amabhasikili kusenziwa yonke into kudala yikho kwakuthiwa inketha park ngoba inketha ingakabi khona anti babenika ibizo ngokuthi kwakulonketha anje soba sebeyinika hayi lokhu kokuyitshintsha thina vele ngake ngibhala Mpopho Manketha Park vele angaze ngibhale inketha park kuphela ngoba yakwazi ukuthi ngiyaconfuse abantu ngibhala ngaba ncwadi ibhalwe Mpopho Manketha Park sokwazi ukuthi ngiyanga so nxa isenketha ngale inketha 6 park lenketha 7 park zilama ezichiyene inketha kuphela inketha Mpopho so angikwazi anqani zatshintsha kuzatshintshela kodwa hayi angikwazi ukuthi singakwenza kanjani but ngibona ngani ukuthi Mpopho yikho kade kuqondile ngoba lokho zeli park leSempopho bese ngibongela ukuthi khona kana kuqambile ama projects ayikhona ngangitshela ukuthi ngawezakhamuzi kuthiwa kwanikwa izakhamuzi even istimela kuthiwa ngokwe community so nesiyana angazi nxa lifuna abanye ukuthi balincedise to partner ukuthi livuselele istimela livuselele kwakwamabhasikili okwakusenziwa kudala nami ngisakhula ngangifika kwampana ngifica begijima khona khona nxa lifuna ukuvuselela kodwa kuthiwa yi-community ngokwe-community ungazi ukuthi uya-apply abantu banga-apply ngalo kuthiwa hayi lokhu ngokwe-community so sicela ukuthi ukhansila kukhangele njengokuthi njenge-community nxa kuvuselelwa kulama-partners abangadinga ukuthi hayi sicela lisincedise la kulabe-traffic and safety mbona ngani bake basisekhona yini khansila kuyavuka yini khona kulabe-traffic and safety labo babefuna ukuzovusa khona phana ukuthi baphetha ngani angikwazi kodwa iMpopho Park yi-second ngesi-2 ubukhulu ngesi-2 hayi khona ubukhulu ukuthi yani kule Mpopho le-Congo Park into 1 so yi-US2 usuka ngale Centenary Park kanje US2 so sikhangelele ukuthi yena na yiyo enye enkulu ekhangelele ukuthi sibe le investment khona apha lapho sivuse liyana sivuse leyi ngoba ngokulandelana kwazo kodwa ngicela ukuthi nxa kuyikuthi ukhona ama projects eliyabe liwafuna ukuthi liwayenze ngicela sibonisane ukhansila uyakwazi ukuthi sizabonisana njani ukuthi sincedisane khona phana sincedisane nxa kufanele sincedisane ngiyabonga ngingazi kube ngabe kukhona okunye okuchileyo kodwa hayi ngibona ngani okuqondane le park ngikhuluma ngokunye okuchiyene le park yena ngoba mina ngibhalele ukuthi kuthiwa yi-park kungaba unenge ngingafuna ukukhuluma kodwa hayi ngikhangela ipark ipark igcwele ngebhuma lalibona utshani lobo kugcwele phakathi lapha vele it's just an eyesore kuyakhipha isithunzi separk sayenza i-request sacela ukuthi besicela ukuthi kuyi-excavator izozama ukuthi ikhiphe ibhuma lonke lelani hamba ngale i-council ile spam break Mpopho outspan ngale sebechayile sebengenile ngapha lingakhi njengepark ngapha izinto zakhona amalembu okunye isipikili kuyabuya phakathi ngibona ngale kuthiwa yi-second largest eBulawayo angifuni ukukhuluma okuningi ngayo but i-bureaucracy ekhona ekhansilini ukucela nje esingaveta kwesiyathi akula uthi ifile engineering department nanzelela ukuthi ku-representation yakhe uthena na ngizakhuluma ngenyathi uthena na ama-recreation whatsoever center zethu sokule ama-resources yiwa-challenge ukuthi abathi first uplift amalokuzeni angikhona but uchasisile ukuthi kulama-commercial services ayenzakala khona phana ama-church ayahaya whatsoever imali yangikhona iyangaphi ngoba even if you are a commercial farmer angake uqale uyethengisa izilimo abantwana ungakabelwa abazakudla
So imali lana isebenza ukwenzani nxa lingathi uplift i-resource ama-resources angikhona uplift i-center leyani ukwenza labantwana becontinue besenza. Ihholi yethu leyi thina sisabukele ibhayisikopho lapho Thomas waso-eva yayiyihholi ethi lanxa even lokhu wakudwa ama-curtains kusenziwani but iyabhukhwa ama-weddings iyabhukhwa waso-eva. Imali zangikhona ziyangakhangelani nithi kunjani phansi la but iyayezenzela yona imali singasabali lina elithi liyayibhajethela eze-council yona ezenzela yona imali yangikhona isebenza ukwenza. Siyalicela siyalincenga sicela sincedisane ngoba kunje izobhukhwa la ngiyabe at least mina njengosakhamisi la ngibatshelile abavela ngapha ukuthi ngiyani izobhukha ehholi yethu ukuthi ukuze ihholi yethu izuze something ngicabanga ukuthi kuzayincedisa but lina liyathatha konke alichiyi ukuthi at least kusale kusenzakala. Community services akade ekhuluma ngama-recreation centers. Ukubeke kuhle kakhulu mfowethu singakuchayela izandla uchasisa ngokuqhakatheka kwezinto lezi. And akula ngitsho lokugodwe engingakukhipha kumbe ngu-ede uyichayikhana. Kodwa ngilenkinga. Inkinga yami ukuthi nxa sikhuluma ngama-recreation service centers lawa sikhuluma ngama-youth center. But okukhulumileyo akuqalisi ku-youth. Kuqalisa emntwaneni emncane. Ngani uBulawayo kasabafuni abantwana abancane. Kumbe sivala ukuzala ngwazi. Ngoba ungakhangela sile ndawo engizibiza ngithi ngama-children's play spaces. Azikho ku-youth center lezi. Zazi phakathi komuzi. Ngingabala ku-ward 9. Ngibona ziyadlula 9. Emachobana kule 2. Subona ngokuyinsimbi nje kuphela kuthutsha ukuthi ha kwakula. Kulezi lapha epark lapha zinengi lapha kule mjingo khona lemtshelele. Ungahamba lapha phambi kwamachabalala lapha kukhona. Ungahamba ngale kwemsitheli kukhona. Ungathi lapha eTenofu lapha kukhona selanika istand lapha. Sokuyindlu yomuntu. Ungaqashiye ngale komgwaqo futhi kukhona. Umbuzo wami ukuthi kanti khona njengoba kuyinto lokhu kuqhakathekile ukuthi abantwana badlale bonke laba abancane bafunda uku-interact uku-associate lama skills sesikubulele konke. Yebo lathi izakhamizi siyavuma sonile ngoba lathi sitshontshile insimbi kodwa lani lonile futhi ngoba lana lisakubhajetheli kwezinye indawo selikunikele ngoba izitendi zabantu umuntu lonobhadala inkalakathe yemali asizange sibone lithatha imali liyana lipenda kube livuselele okunye okukhona. Hayi yaye councilini yadliwa okunye kwezinye indawo sokungamakhapaki amakhapaki lawa nachaya imali kodwa imali yakho nasiyiboni kuvuselela kumbe kuqalisa okunye. Kwezinye indawo sokungamachechi izitendi zamachechi kuyabhadala futhi imali yana kasiyiboni kuvuselela okunye. Mina ngilombuzo isicelo ukuthi sicela phela Bulawayo sike sinanzelela abantwana bethu. Abantwana bethu sebedlalela ezindlini bebukela ipornography berechwa besenziwani ngoba kuzindawo kwemitshelelo lokhu kakusekho. Lathi ngithe lathi sonile. Lathi siyavuma sonile ende silomlando. Lani futhi lilomlando. Asilungiseleni abantwana. Ngoba idorobha elingilabantwana sodorobha. Umbuzo wami kubaba uMpofu lapho hlezi next to kimi la. Ngimzwe sithi ama play centers lawa ama Nyathi center labo vulindlela akubhadala. But mina sesike sakhuluma ku executive lapho ukuthi bayabhadalisa abantwana. Kulabantwana abale team yebhora lapha ku block 9. So kuthiwa bebhadale ukusebenzisa i-community ground. But community ground yakhona is not serviced. And kuthiwa bebhadale I think something like $3 if I'm not mistaken. So angikwazi ukuthi uMpofu ngicela explainele ukuthi kubhadaliswa njani. Again lo mama osebenza eNyathi center uyaxotsha abantwana. Angiyeki ngikhuluma iqiniso abanye bengingamvumela. Uyaxotsha abantwana
she's not friendly to the kids. So ukuthi still asichazisele khona lapho ukuthi uhamba njani. Ungakhangela lapha nevula indlela lapha. Akulalutho ngitsho kungathiwa kungatshontshwa lapha. I-council ikhala ngemali, but uzathola umpolisa wamablue lala laphana. Okokuqala ulindeni. Mbuzo wokuqala, awuyikho akulindileyo lapha. Kuvele kungalalutho, ulindeni. Okwesibili, ama-recreations lawo. Why lingakwanisa ukupartner nabanye abantu? Bakhona lapha abantu lapha ama-clubs. Highlanders Football Club, Chicken Inn. Lingapartner labo, bebuye bezovusa lapha. Abantwana bethola into yokudlala. Khathesi kukhulunywa nge-United Youth Center. Mina ngikhulelela kwakudlalwa table tennis, badminton, ukujima njimele khona pha. Ukuthi kuthiwe kuyajinywa, ngajima khona pha. But khathesi ngene enyathi khona pha. Akulalutho. Uthole kulabo ma-blue abayi-2 abalala belindile lapha. Balindani i-council isithi ayilamali. Ubuye eklinika la kuthiwa kakula muthi. Kuthiwa hamba ungabhalelwa lapha kuthiwa hambe ethenga i-paracetamol. Ungabuya khathesi ntambama uzathola kulabo ma-blue abayi-2. Balinde iphilizi lapha. Aphandle kwama-solar panel ano ungathi ayisesaba ukuthi athatha. Ezinye izinto zamanini ukudinga ama-partners. Eparki la kulabantu abalama-tractor abafuna ukuqumela inkomo zabo lamabhiza utshani. Ukuthi bequma utshani loyana bethwale beyefidi amabhiza. Alifuni ukupartner la. Laphana sokuligusu kuyabanjwa inkunzi. Kodwa kuyathiwa ngiyabhala incwadi ngithi Mpopoma Nketha Park. Point of correction. Next time you write that letter, put a bush. Ungathi park, because you are misleading the kids. Because abantwana ungabatshela ukuthi there is a park. Bona abantwana khathesi silamaloja angakhulelanga la. Do you know ukuthi bathini baba? Yathwala izibi so. Ngambuza izibi lezi yalahlela nga uthegangeni. Athi liganga lela. So kudantshwa khona phana wena ubuya lapha kithi uthi wena mina ngiyabhala ngithi Mpopoma Nketha Park. But ungabuza amaloja la akutshela ukuthi isiganga lesiya. Can you go back and correct that? Yabo. Mina ngiku Inyati Youth Center Resident Association uMoses Dulu. Inyati Youth Center leyana sazama thina salungisa sizoziletha impofu. City Council yaletha inhlabathi salungisa. Abantu batshontsha ama-goal post ayevele khona. Thina siyi-Parents Association ngolupha sachisisa ama-goal post khona phana kuNdebele. Sayafaka atshontsho. Sabona ukuthi no sesenza mistake. Sazama ukwenza la ama-removable. Ukuthi nxa mzwana besiyadlala bathwala befike bachaya bafake. Atshontsho eNyathi Youth Center ngaba ama-blue ekhona kunywa ngobaba. Amile inyawo ahamba. Kube sokusithi amanye ama-sources ezinye indawo ezinjenga eholo. Mina ngikhumbula izolo engxenye sokunamhla. Thina ama-resident la nxa besifuna ukuthi senze umhlangano wama-resident khona. Besibhuka iholu le. Was not a free hall. Iholu lo ibhukwa ngaphi enguwenja. You cannot refute ukuthi inguwenja yebhukhana. With everybody else ofuna ukusebenzisa iholu. In Machobana, that was a railway hall. Free for our railway employees. But it has been stolen to City Council. Isibhadalwa iholu eyakhiwa yi-railways. Isakhela iMachobana. It has been stolen. Okuchiwo lapho ukuthi kulama places ngubaba uMaphosa odlalelayo uzafica ukuthi kwakukhona ngathi ungama swimming pool kwakusiba lamanzi
la lokho okunye kokuthi abantwana bayadzingana bedlala esizidini i-railways yayikwenzile but this time imachobana isigcwele amaloja no fault so lapha mlambe sithi baba Mpofu sicela ukwazi ukuthi lapha thina nxa singama-resident singabhala incwadi lisinike free ibhubra iyabhukha la ibibhukha la izinto zama-resident yona i-resident association no ways sicela lokho kube rectified bhubra was speaking on your behalf this must be free taka kakhulu phela baba so ngiyabonga kakhulu ukuthi ubaba Mpofu ulandisile izakhiwo zika-city council ngibona ngazathi mina ngizabamba mbijana ne-finance izakhiwo zika-city council zile budget izakhiwo zika-city council I think amathayila awafakwa nini liyabona ukuthi sahlephukazi ahlephula lisamende phansi but we still come here isonto imtshado whatever ubebalisi ubaba why not allocate imali eyenziwa ngesigaba so ngaleyo ndlela bakithi ama-recreation city council izimali azisebenze endaweni yazo ngiyabonga kuyafika Community based organization lamanye ama-NGO esebenzayo siyaletha ama-programs aserious anceda abantwana lapho ibisebisala beyale bethi organization yenile mali go and pay sine singawenzanga kube lamanye ukuthi ungaqeda ukunceda abantwana bafundise fanele ubizele abazali bafundise ufundwe ngabantwana bethi awangeni lapho yet ngabazali labo bantwana ade sibafundise i-problem esilayo le and again sacela i-office lapha kulezindlu ezijhilile zazindlu basincitha but sathula sokufuya inkukhu esasenzela abantwana lakathesi uma uyokhangela sokuyinto yenkukhu okay ngiyayibona ke leyo ngoba yama-recreation mahara ayisiyabhadala most of the times then le ekhulunywe ngubaba ngaphi ekuthiwa lokuzela kwezitimela lani kwe-community ayibona ngathi akusikho baba ngona leyo revise ngoba ngani baningi abazama ukuncedisa laba but you've got inkalakatha i-red tape angazi ukuthi la ifakelani uya-apply kuyalungisa laphana for more than 8 months ungabi le answer sicela lilungise into ezinjani abantu bakhala ngokuthi ama-project wonke ayikhansila there is nothing being plowed back to the community so ngicela lihlala phansi li-identify ama-project wonke akhona lenza ama-priorities okuncedisa abantu abadala labantwana phakathi khonapha esigabeni ngibakathi ni-briefing makhona lapha ngizaphendula ukukodwa kuphela okuningi uMpofu uzakubamba njenge-city council yakobulawayo yebo siyathatha izimali like iMpofu amahholo iyabhukhwa sibe le mali yakhona imhlangeni ibhukha imagwegwe njalo njalo lama-recreation centers lawo izimali lezi nxa zithathwa azimelanga iMpofu kuphela zimele uBulawayo wonke siba lama-prioritized projects njengobulawayo ngoba siseva sonke uBulawayo. For instance singakhangela kuSamuel Parirenyathwa laphana okwakunguBarrow Street kudala kule swimming pool leyana yayisifile bazali isife nyanyanya seyalungiswa leyana swimming pool iyi-world class standard ifita ilokuza i-world class standards ezikhona kungabuya abantu bezoswima lapha loba bevela phetsheya loba ngapi sisebenzisa khona pha zimali lezo bese okusithi ngamalokitshi lizwile laphana ukuthi iMpofu i-owa imali engaka siyabhadala sibhadale kodwa bakhona i-50% engabhadaliyo ezimalini esizibhadalayo ngama-wards kukhona okuthiwa yi-ward retention fund. I-ward retention fund yiyo esiplower back to the community as city council. Izakhamizi zeward leward ziyahlala phansi lo councilor wazo ziphume lama-prioritized projects ezifuna ukuwenza.
kuthi ke imali leyo ibiselwe kulungiswa 1111 phela ayikho yokuthi sihle sidibhu kulungise kawani zonke izinto ngabe silayo ngabe zonke izinto sizilungisa kawani. Over the years we agree ukuthi umkhono welizwe lokhu siya phansi, nxa usiya phansi lezi zinto zethu lazo zisiya phansi. So khathesi ukuthi sizibambanise zonke kawani it's impossible, but siyazama ukuthi khona siphosele laphana, we are slow but siyazama. Ikhona imali okuthiwa i-ward retention ebuyayo nxeni baba uma uthi uzalitshela ukuthi yena kuwadi yena eMpophoma lani zakhamizi liyisebenziseni, abanye bengazi abanye bengangazi, but we definitely plow back to the community. Ungabe lama-child safe spaces ukhulumile ngemjingo eyasakwayo ngale. Unfortunately wasekhuluma ukuthi okunye sokwaba yizindlu okunye ngama-church nandani. Ngenxa yokuthi abe-town planning abakho namhlanje ade bezabamba lokhuyana okuphathene ukuthi indaba bafake izindlu bafaka ama-church labana ngoba lokhuyana ngumsebenzi wabo. So mnenza uthinta ukuthi okwemjingo leyasakwayo la mina ngiyibona ungathi udlula dwa leRoma lapha kulezi stampu kulezi asalayo zingaka. Ungambuza mina uthi ogijane laba yiba basakha imjingo yini answer ithini? No. I-answer nguhayi. Mbani osakha imjingo? Naso ke answer. Thina yithi esithi kufakiwe sivuke siyethatha ama-hexo namasaka umuntu ehambe esaka into esepark imjingo lani yakhanya ukuthi vele yayifakwe ngesikhathi sakudala into zisesekhonile esamende le-concrete la manje lokhu ikhona yasakwa kayiqamukanga ukujinga kwabantwana. So eminye imini engasikhombela laphana eminye ngu4 iphenduka kithi ukuthi thina kodwa lathi kasizikhangeleni sibuye kusweni sithi kathi senzani ipaki yabantwana yithi esayisahaya. So angisho ukuthi ngiya-accuse abantu, but what I'm saying is ukuthi thina lathi asinanzeleni ukuthi nxa silezakhiwo zabantwana lani yithi esiphinda ngobusuku sivuke futhi siyekhupha. So ngezinye indlela yithi esayibulala ipark sesizama of course esikhansi siyilungise siyibisele lapho yayikhona, but kodwa abantu yithi esasiyibulala ipark ongasonto enhle lokhana kade sesikhala ukuthi abantwana bayadlala sesile problem sesile crisis angithi. So asikunanzeleni ngokhana ukuthi thina abantu yithi esazibulalela ipark ngezinye indlela ngawukhangela. Then ama-child safe spaces la raise ngigudla phana akhona ye. So esikwenzayo kade sisebenza nama-organization lakho okuchiyo ukuthi i-council is open ukuthi ingene ama-partnership nama-organization. For instance anike example eMagwegwe leluveve lephumula ngalesilwane kule organization kuthiwa i-Plan International. They brought i-proposal yabo bacela ukusebenza lo council befaka ama-child safe spaces bafika befaka itende befaka odoli lani imidlalo yabantwana konke lokhana lani bezama ukuncedisa sebabona ukuthi into lezana zingazifaka outside i-council i-facility ka-council ziyavuka sasezimila inyawo seze befaka itende abazathi nxa befuna belikhuphe belingenise ngaphi e-recreation center ngoba ungasala kuphandle akusavumi into lezana bezifaka khatshana lesente ngoba kusasa ziyavuka zingekho. So now we're piloting that le Plan International abaye befike eMagwegwe ngale baye bekubona okwe Plan International kuzama ukuthi abantwana bethola indawo yokudlala endaweni engasoze ivuke kusasa ingasekho, but sasifisa ukuthi abe kuyasabalala kugcwale epark lapha onje kodwa bezidlalela khona lemthunzini khatshana. So ngezindlela i-council yavuma ukuthi isebenzele abantu ama-child safe spaces, but kade sesiwaconfine duzane le-center ngoba singawasakhatshana lesifaka installation yakhona sasiyavuka mbe siphethule umoya ingasekho. Then moving to question yes3 ethi abantwana lapha ekuzokundlovu ukuthi besebenzise i-facility lana abayabhadala leyo ngizathanda ukuthi sizakhuluma la outside meeting sizwe ukuthi kunjani ngoba abanye babe yi-football team yabo enxe babe bhadala as a team no necessary ubhadala center, but what I know is bakhona abe-association vele center ababe bhadala okuyimali okuthile babe willing to pay imali yakhona kuyi-association yecenter yabantwana abasebenzisa center babe bhadala imali ethile, then the rest laba ophongo uzosebenzisa i-center laphana ukudlala lokwenzani akubhadaliswa lokho. But I would like to get more details ngundlovu outside the meeting le ngizwe ukuthi labo bona babhadala e-center i$3 le mbe babhadala njani into esingeke sixazulule kathesi, but ngizathi get to the bottom after i-meeting yethu le namhlanje. Then umama othi usebenza laphana layo le ngizathanda ukuthi ngiyilandelele outside the meeting ngibone ngathi singaza ke sihlaziye phakathi kwemphakathi ukuthi ukuhamba njani. Ngizathanda ukuthi ngizwisise more details
then sizwisisane la be-center compound ukuhamba njani ngaye nalowo mama othiwa uyaxotsha abantwana sizwisise isizathu sakhona outside i-meeting le. Then ubaba uKadila ukuzile ukuthi umpholisa lapha evula indlela ulindane angisho uthi ulindane bakithi izakhiwo zikakhansili zinje eziningi lizibona esikhathini ezinye zihlephukile amawindi kunjani is as a result of vandalism. Izivalo abantu bafika bethatha amawindi amalovers bafika bethatha umuntu uyangena esiya kuma restrooms lapha nethwele isetsheni efike phakathi lapha nevule kwi-system ya toilet ekhupha ama components la phakathi efake esetshelini ephume ehambe. Ungangena kuma public facilities amaningi ona lawo ala unkana wama components ama sockets la umuntu abele screwdriver bengaqeda ukudlala ngompha efike ekhuphe efake esetshelini ehambe. So umpholisa nalo ulinde wonkana ukhona ngoba sasa umpholisa singena umfaka kompha le fence yona uyayithola ingasekho lezivalo kuyabe kungasekho. I-vandalism to be honest kungabe kuyikuthi athi ulindeni isakhiwo sosiyabhathi kusasa ngamalovers wonke amawindow nanavuka engekho. The serious issue evandalism ukuthi ye esibisele emuva siyaloke si replace into ezithathwayo kwekwatshontshwa impompi company lokuzeni esenta ngapha evula indlela amanzi evuke segeleza. So ngenye into eserious ekhona phakathi komphakathi company ukuthi ama center la amanye lathi siyababulala nje bijana. So council sebenza ukureplace kulokuthi develop ikhanye isakhiwo esikhangelekayo. Then ama clinics uthi security balindana hayi le abe services bakhona ade bezayiphendula unfortunately abayikho but labo for the same reason balinda konke okuyabe kukhona phakathi kwama clinics. Ngavuka le mithi yakhona ingekho. So the other thing okukhona then kuma recreation centers kuma recreation centers esikwenzayo asiuthi intonsela ingubo esayidini la mangithi okunye okukhona badala ukuthi kuma centers etaka council kathesi i-council resolved on ama measures ukuthi there will be centers lapha ezakhupha khona i-physical security in form of umuntu but ifaka ama cameras ifake le reaction alarm landlana kuzaba khona kwezindawo zabona kwenzayo songaselani security sebefakeni ama alarms lama camera landlana so abanye sizababona futhi sebetshaya icamera ngabe ngabanjani. So then number 5 kule issue ekhulunywa ngoba kuDube lapha vandalism le I think andayithatha as a recommendation ukwakhuluma ama goal post sasiwafaka civil ezithi zale ground emachobana ngala ila ma goal post ngabona ngathi nje ludasbomb lomunye umuntu kwenye indawo. So konke khonkana angazi impela yaphephuka lo moya ilokho ezedala. So it buttresses ipoint yokuthi ezinye izinto lezi ziyafakwa nawe uyafaka zuka kuDube lafaka civil ama grounds yethu ama goal post evuke futhi anisothoka kadlala ayi goal post ayisekho. So siyacela ukuthi ezilathi sinje sililihlo lika council sikhangele lini ezinye izinto ukuthi ngoba ucouncil yithi abantu ucouncil ka Tower Block ngale kakhona ucouncil yithi abantu so kumele sizikhangele lathi community and bona abantu abanye abathathayo futhi siyabazi. So kasikhangele nini ke siprotect nini ama facilities ethu lawo. Then indaba yemachobani NRS ethi world yathathwa iCouncil I'm sure yaba handed over to iCouncil ifacility lana ukuthi be one of ama lokhuzeni izakhiwo zika council nxa kunjalo iyakusimanejwa njengesinye isakhiwo sa council ibe sibhukwa ngoba ama facilities la abhukwa ka council engekela ukubhukwa lapho sizaba lohlupho futhi into zamahala angikhumbula into yamahala amneka ahlala forever kumele kube lembijana ezangena ukuthi amanzi egeleze amagetsi ebekhona iscrew somnyango singakhithika sibisele into sibili yamahala mina yahlala empilweni yami ngingaka angibonanga yaphumela forever but ebhadalelwa imbijana ukuthi la icontinue la kusasa siyichile lathi abantu abelezulu kana nxa ibhadalelwa iyakwanisa ukuthi last iba sustainable. Then enye liyakuthona ubaba lapha ukubantu baletha ama programs enyathi then kutholakala ukuthi ba reject abantu abafuna into eyenzakalayo ukuthi nxa ule project le idea yakho layo ukuthi ufuna ukuncedisa abantwana ngama programs inyathi vele nje ukuthi i-center abontanga uyabhala iproposal yakho uyilethe khona lenyathi uyilethe ngapha elokhuzeni uyidirect ku town clerk izibuye ku Department of Housing ibe si-action akuyi-proposal ikhangele ibonakala thona ufuna ukwenzani ufuna ubancedisa njani abantwana akwaliwa lokhana kula muntu ongathi vele proposal ezokuncedisa abantwana iyakhangela ihluzwe ukuthi ingabancedisa yini abantwana ngoba abantu esikhuluma ngabo laba ngabantwana
Nxa ule proposal yakho, the reason why ikhangela ukuthi ivela kuyiphi organization ngabantu abanjani, ukhangelela ukuthi abantwana they need to be protected. So iyahluzwa iproposal yakho, sesa-implement ama-proposal amaningi abuya labantu ukuthi sifuna ukuncedisa abantwana. So nxa kuyukuthi ufike e-center, bathe engani bakuninela khatshana, ulelungelo lokuthi ubuye ngale ngaphi, e-child block uzokutsho ukuthi hayi, iprogram yami labade ngile program enje sente nje bayalile, buya layo phambili. Ungasuka ukuthi ngathi hayi liya kayenzi bese ubuyele endlini. Ubuya le proposal yakho utsho ukuthi bakwalele ngezizathu ezithile zesokukhangela. Then i-issue ekhulunywe futhi ngubaba lapha uthe ababa befuna behlangana labantwana labazali. Like enjishiliwe badala ukuthi i-center liyana eNyathi kumbe ama-recreation centers ngabantwana ngabontanga. Ungahlangana labontanga eNyathi lapha, akuvumi futhi bese uhlangana lathi singabantu abadala kunje siyehlanganela eNyathi, angithi? Kuyazofuna thina abantu abadala siyehlanganela ngaphi? Endaweni njengehholu la. Hlangana labontanga ngale, ulethi program yakho ngapho ucela uzosebenzisa ihholu, uyabhukha ihholu, uzobhukha ihholu, lihlangane ke labadala nge-same program enele udiscuss eNyathi ngoba ngale kwenzakala kwabontanga. Then uChalimane lapho utshilo wathi kulontanga omunye uthule proposal wayiletha eNyathi wathi ufuna ukuyiletha kodwa uthi sokumile nxa ukuthi ufunakala MOU kufunakalani. Like inshilo badala ukuthi i-council isebenza ngemthetho. Eminye ngathi mbe iba mide ngoba i-bureaucracy mbe ngathi red tape kwesinye isikhathi, but kuyabe kuqakathekile ngoba izinto zika-council ngezomphakathi. Umuntu engaletha iproposal iyakhangelwa ingeniswe kuma-committees athi liziyefika ku-full council, obaba ucouncil ababeyidebate iproposal yakhona nxa ipasa iyapasa, then sokusiba lani le resolution ukuthi hayi le program ivunyelwe. Ingavunyelwa so utha alright nxa uthe ufuna ukuthi usebenzele eNyathi usente uncedisa abantwana ubuletha ama-computer ubulethani, bhala ki-MOU esivumelane yezaqondisa ukuthi uzasebenza njani esente. Ngoba singekela ukwenza khona lokho kuzaba lamaphutha athile. Umuntu uzafika esente laphana sesenza ongayisikho ovumelane ngakho, but nxa sile MOU le resolution kuyasinceda ukuthi kusigayide. Yona leyo babo ethintayo ngibona ngiyayazi iphambili vele kwetafula yami ilokhu zenyakhona sisayixukuxa into yokuthi siyakhulumisana la umuntu wakhona sisamqondisa nge-MOU kwenzela ukuthi kusasa kungagwenxi lana umphakathi ngoba umuntu uzakubuya ezokwenza iprogram enjani ezaphinda iphambanisa isigaba siyabe sesikhala futhi njengezakhamisi. Ngiyabonga. Maybe engxenye you still have something elingayitsho zakhamisi concerning i-clinic yenu ilitha libe le issue yama-premises wona labazi expandela kule issue yama-rangers kule issue yona leyo yama-cleaner ama-sweepers ethu khona lapho nxa kukhona certain khabe sesekhona siyabonga sa yokunathwa kotshwala obaba uyathola abantwana lanxa bedlula khonapha nxa eseda umthole esephonga ukwenza ukuchapha phambi kwabantwana bemkhangela. Yikho-ke lapha ade ngicela ukuthi khona nxa kungaba le-first action besikhuluma nje ngendaba zonke ze-security ukuthi khona i-security ikhona kodwa izinto ziyatshontshwa. So ukuthi sebehambile abanye i-security is of strategic concern njalo kumele iplan strategically. Uzathola ukuthi most ama-arrests ayenziwa ebantwini, abantu ababotshwayo ngabantu ababesenza into yokuziphilisa ezindlini, kodwa abantu abayenza izinto zokuchapha then uyathola ukuthi i-arrest yakhona vele iphansi kakhulu. So especially emasayidi namabhawa lapha besicela ukuthi khona lifaka ama-rangers kumbe ama-plain clothes, abantu labanali bafayindisi imali ezwayo ukuze lapha khona belefiyo ukuthi khona nxa bangambopha lapha awupheli lutho imali kuyabarelaxeni ungahamba khonapho ubhode wonke uphongo laphana from ekuseni kuze kuyetshoni ilanga uzathola ukuthi imithambise enziwa abantu abanatha utshwala laphana is very horrible. Laphana ekhomba itoilet yalikhona baphonga ukuthi egangeni khonapho liyanuka iganga lihambeni. Nxa sesifika ku-personal hygiene kubuhlungu kakhulukazi. So zamanini company ukuthi kufake more rangers and arrest those candidates. Ngisibuye ngicike lapho. Ngicela nje abazali babekwazi each and everything ile-health center committee from 2015 yazi abaningi abayazi iclinic silabona ngoba udube nangena lapha udube futhi shithi udube babathanda ukuya phambili him uchairperson wakhona from 2015 yathi qala nje i-problem esila eclinic ebikhona but I think isisolviwe. Wakuhlala kulabo acting sister in charge 3 months usehambile
3 months kungena omunye, 3 months kungena omunye. So whatever progress ebizama ukwenziwa lapha lingaphumeli. For the first time lo sekhona nguye upermanent akithi. Nguye sezamile itoilet abomama isisebenzi. How many years ingasebenzi itoilet nje kuphela. So ngicela ke leyo hayi labe silabo committee goqela all sectors. Ma-traditional healers, ama-Christian, ama-teachers, so on, everyone is there. Lama police. Siyabonga. Thank you very much. Sizacela ukuthi over that issue ngona ngani ukuthi njengendlu sikuzwisise nini kuthiwa khona kule committee yeclinic angazi ukuthi ikhethwa ngaphi ikhethwa njani ikhethwa ngubani ikhethelwa ngaphi ngoba sisebenza ukuthi personal sesithathiwe into yomuntu iyahluka sicela ukuthi nxa kuyinto ye-public iyinto yempokoba lemathobane sikwazi ukuthi all sections are covered and well represented so that in future nxa sikhulumisana nabantu sikwazi ukuthi izinto ezinto zikhona lapha eminweni yethu kuyabamba kuyazakala kufanele ukuthi nxa kulama-committees ezinto ngizile kule committee elinye yesenyathi lapha sikwazi ukuthi abantu abaseenkokungasawo bakhona khona kana sikwazi ukuthi abantu abakusouthern bakhona abantu abakucentral bakhona abantu abasecongo bakhona abantu abasemashona because is meant for impophoma lemathobane asibe ne-fair. We should politicize izinto lezi siyazwanana nxa sisenza into ye-development uxolo ngicela ukuthi sisakhuluma ngicela senza into ze-community we should politicize singayenzi izinto zokuthi i-development is meant for everybody. Usengukhansila wabantu akasakhethi muntu i-resident association ungayikhona ungaba mazi omunye ngo-electricity lakhe nte kodwa nxa esela is now representing the people ungabona ahambe esekutshela ngejacket lakhe please make a report sikwazi ukuthi vele siyamnina sihle simkhiphe because we don't want to politicize the thing and lapha singama-residents sizakhamizi so all those committees kufanele zibe clear sikwazi ukuthi zikhethwa njani we have to engage i-local clinic immediately kufanele kwazakale khona lokho ngiyabonga. Esigabeni abantu kabasaphilanga kahle ngezinto esezidisturba especially impilo yabantwana even le yabadala. Siqale sikhala kakhulu sikhala ngokuthi sebesifakele iredudu. Sithe sakhala ngeredudu babona ku best ukuthi befake futhi imongasi. Sithe sakhala ngemongasi bafaka imasofeni. Khonapho sile Congo Bawa sile Bawa futhi lapha so amabhawa ayi3 aselayini. So ke ngibuza ukuthi angilwi labanathayo ngifuna ukuthi abantu bekuzwisise angilwi labo but engikutshoyo ukuthi imasofeni iyodwa ngithi ayiseyi problem kuphela ivele sile satanism ehamba eceleni esebenzela epark ake ngitsho njalo ungananzelela indawo leyana abantu abanokunanzelela ezinye izinto so kule msebenzi enziwa laphana esisebenzela epark emabhentini nalana esithona sihlezi kiwo of which ufanele sikubeke kucaca ukuthi kanti lento izaphetha ngani ngoba khathesi singathi siyakhuluma futhi sizabona iparking naleyana abanye abalemali khona phana kithi laphana sebefaka omunye futhi wafaka enye ibhawa ngoba into yamabhawa empophoma kukhanya ngani shemba supporta abayemuva singacela konke sikuswela amahholo ukuthi alungiswe but utshwala awusoze ukuswela so lapha sesikhala ngesatanism sesikhala ngesatanism esisebantwini akusalunganga laphana ngabo past 5 so awusakwanisa ukuqhuma ubhodele ngapha ungaqhuma ubhodele ngapha uyahlangana lamanye ama-TV ongakaziwabukeli so into leyana ayifa kwamehlo ilungiswe uthi uyazama ukuya emongasi ngale ngoba kule butcher abantwana kumele beyethenga isitheko kule grocer hawu ngiyakutshela kuyabe ku-right uthi uyangapha kogove uthole ezibondiwe so liyabona ukuthi akulamuntu osefu la osefu ngothola imali engena esikhwameni sakhe labadizwe emaceleni kathesi futhi okunye singakutsho ukuripota indaba yotshwala you be making a fool out of yourself ngoba bazabuya abazokhangela indaba yotshwala befike bephiwe okuncane befake esikhwameni kuthi kusasenjalo sakhala ngabo masofeni abathi balama license nanka amashabhini ezindlini
and ungananzelela amashabhini ezindlini abantu bayafika eMpophoma becela ukuthi behlalisane labantu benikwe indawo hlala nini sihlalisane sibe ngumndeni oyi-1 uthola umuntu ofike ezocela indawo eMpophoma yokuhlala bamnika bamwelcome bahlala laye kahle usenguye oni ithave ishabhini edlula abantu abathola bekhona abantu abadlula bakhona yibo abayi-problem so indaba yamashabhini indaba yotshwala le ayilungiswe ngoba sokule problem ngelanga sathi sesikukhuluma sigwetshwe sibotshwe ngoba thina ama-act njengama ngila-act engiyaziyo ukuthi u-act bani uyabophisa vele ngiyahlanganisa konke so ngizathi sengikhuluma bese ngigcina mbotshiwe so sicela lisincede ngamashabhini abantwana babe safe labomama babe safe ngoba ama-act la ayahlupha abantu abebhalwe ngesikhiwa thina sikwazi ukubala siyabe sesikhipha kuphela ngomlomo sithi muntu ungafika unikwe indawo yokuhlala ungafika usudlula abakhona ngikhuluma kakhulu ngamashabhini I'm very angry ngamashabhini especially ayenzakala kweyethi area ngisoze ngikhulume ngengakwazi ngoba yasenkamba amanga amashabhini alapha ngale komgwaqo so hayi akurayithanga ende kababotshwa labana abantu angazi noma ilicense yangikhona bayithatha ngapi but kule problem ngale truly speaking iluveve swimming pool sikhona ngokunye ama-developments ayakuya khona izimali lezi elinye likhala ngazo sezivusiwe bese ngikhangela lokho ukuqunywa kwelokho sike sakukhangela ukuqunywa kwema-poles labo imijingo yabantwana kwathini sike sakukhangela sazama ukuthi sibisele uvuke uqunyiwe siyakunye sigcine sikukhuphile kukhona emabuthweni laphane lingafica ukuthi kule ndawo elibona ukuthi lizayi-provide i-security ngicela liyebona amabuthweni laphana ubhale parks laphana nje libatsho ukuthi sicela ukuthi silungise lapha sizazikhangelela into yethu ngoba sokumele likhangele lina ngokuba buzagcine sithi ama-security abuye azogcina insimbi lezi anjo insimbi lezi bayafika bethethe so ngicela ukuthi nana sizame nini ukuthi sikukhangele khonokho ama-developments akhona ngakhanela eMpophoma kwaMphana sesivala ngocingo siyazama ukuthi abantu abakhompanayo andiyabonile lokhuze okwabantwana babantu kubonile khona phana sesikuvusile siyakuzama but sikhangelele ukuthi kuzavuka kungekho lapho kwelinye ilanga so sicela ukuthi lisikhangelele njengezakhamuzi bese kuyindaba uba consent futhi nge-grass cutting anjo ukuthi kathi lehlwa yini ukuthi iMpophoma iphakise kuthiwa iMpophoma ngikwazi ukuthi kuthiwa iMpophoma kusezingangeni anjo sakusabizwa kuthiwa iphaki hayi baba into ehluphayo abantu akusela khathesi amanzi ayiwathelela iphaki awasekho ama-pipes wonke ayephansi bisamanzi esuka sokwabola phansi akusela ndlela ukuthi singakwanisa labantu ngizakutshela enye i-secret ungakhangela ipark yona ngwayo mina emkhanda mphana ipark lama-range ungakhangela ipark yona ngwayo yayilabantu ipark ngaba lama-range yayilabantu abafika 250 abantu ababekhangela ama-parks khathesi kule 150 yiyo evunyelwayo right akusela muntu ozabe etshone sephaki angisho nge-150 ngicela ukuthi sizwisisane kuhle abantu ngisaya phambili ngicela kube sokusibala hayi ngicela kulokho ukuquma ngisikhulumile badingile abantu sahlangana saquma angisho siyabonga siyabonga ikhansili kayela mali khathesi ukuthi kwanisa ukuthi ilungise ama-track sile track eyi-1 kwaBulawayo instead of 10 sile 1 track ngicela ukuthi sidlule lapho usolva it anyway bese kubuya indaba yokuthi sidinga abantu obokuthi basincedise ukuquma utshani abantu okusincedise ukuquma utshani ungabuye u-apply la ukuthi ufuna ukuquma utshani ungabuye ubuya ofisini yami ngifuna ukuquma utshani endaweni engaka ungabuza abantu onke umuntu uyavunyela ukuquma utshani uyaphiwa incwadi vele ufika nje ayiyi ku-director ibhalwa yimi ngihle ngiyibhale ngiyisayine ngihambe equma akula siyancediswa bagcwele abantu engxenye abanye khona basengababhalela abanye nxa sengake ngababhalela khona ayizange liye kuli-direct ngiyazibhalela mina nginika imvumo uhambe equma utshani so ama-tractors abantu abaquma utshani abanye bama-tractors uzafica uhambe i-special edorobheni ngabo baningi abantu abaquma utshani ngama-tractor abo beziqumela bayabuya bazocela abanye sebeze besithi le indawo singeyami ngiyaziqumela khale sikhuluma ngo-Benside Road lapha ngahamba ngo-Benside eMathade lapha kuquma private lokhuze uyaziqumela ngubaba uMphoko
uyaziqumela wabulawa wathi ngifuna indawo lenza icentela ngishaya izihlahla ngiqume uyazenzela khona phansi akulamuntu owalelwayo baba ukuthi kumbe kuwele into enjalo ngibese ngibuya eklinika ngicela ukuthi 3% lana ekhulunywa ngumama 3% anamabhentshe nanka khona khathesi nge-3% right ngicela ukuthi silokhuze hayi ngiyaxoxa yini right ngicela ukuthi sizwisisane la i-3% ngama-projects ka-council angitsho avele ebantwini abanika ukhansila sicela ukuthi i-3% wethu siholu yethu silungise lokhana silungise lokhuyana but thina ezikhansili kasimanga mama ukuthi wena ubukhanga ukuthi enye indaba lengazi asimanga siyalungisa amanye ama-facilities kakhansili alungiswa imzilikazi ungahamba kade balakho ukuthi sisuka laphana siya laphana ungayisikho kwa-3% kade sikhuluma nge-library lapha sikhuluma kona iyalungisa imzilikazi khona pha ngakhala kula maleda labo kuhamba bayalungisa so 3%. Ngicela sikukhangele khonokho. Kube sokusiza iklinika ani bakhulume ngeklinika ukuthi iklinika isifile kwathi kule problem. Ngiyayireporta khathesi. Next week babe khona pha. Yes, ngibala 1 or 2 weeks. 1 or 2 weeks babe bekhona pha ngizayifaka ireport yakhe. Ireport yakhe ngizahle ngifake ilungiswa emzilikazi ireportwa ngihle report direct indawo enje. Yes, bazabuya bazolungisa. Nxa bangalungisa this month by next month babelungisa. Ngicela ukuthi ngicela lokho uzele empini. Ngicela ukuqedisa nje okuncane. Kube sokuyilitha lekhulunywa ngaye empophoma ilitha yabantu bangabona kuliganga so bathwala abantu bayijikela khona. Bangabona kuliganga but umuntu angabona ku clean la uyaba nentoni ukuthi ayijikela khona pha. But silokunye ukuthi sicela abantu abanjani abakhona apha empopho ungabona umuntu ejikela izibi lapha ungakhulumi la ngoba uzakulwa lapha wena thatha inamba yakhe endlu yakhe right manini ngicela ukuliqondisa ntshwa khathesi kumbe endaweni endaka kudantshiwe inamba le right thina ezama rangers siyahamba siyekhaya singafica kudantshiwe lalibona isikhwaya sidinga ama-address siyabe siwadinga ama-address la ukuthi umuntu odampe lapha ngubani uzasebenzela bona abantu bonke abadampile. Ngicela ukuthi sizwisane kuhle ama-rangers bebeshota bebengekho sure bengalama-rangers but sithethe mbijana ukuthi enqaba ngasikhavela lapha lalapha wathethwe yona linyanga edlule so enxa singangeza le namba bekungalama-ranger ngoba nxa ungabona ama-ranger akhava idorobho engu-24 angayenzani vele antsho so siyacela ukuthi yena ilitha konke lokhana abe-health bazawukhangela kodwa lathi siyabopha thina siyabopha ipenalty yakhona babukhala ngokuthi ipenalty incane ayincane baba kuyafiwa ungavele dampu ubone sikubambe sifile uzafisa ukuthi enxa uthengisile khathesi kuyabotshwa vele akudlala khathesi imali lokhu yakhwela khathesi umuntu othwala inhlabathi laphana simbambe is about 700,000. Khulela lapha empophoma zalo khona lapha empilo ngakhulela lapha ngiyazi indaba le ekhulunywa ngendaba yepark lapho lokungcola kwayo ngizwile ubaba ngapha ukuthi ama-ranger abakhangele konke ukuthi abantu abagangayo abalahlela izibi benza inanti into yokuqala ngiphinde ngibuyela kubaba uMpofu ukuthi kupark khona pha nakudala besikwazi ukuthi ipark leyo anti i-maintenance bekulobaba ukhulu umlalazi umdala wayelendebe wayehlala la obehlanyela izihlahla anti izihlahla lezo anti kwenza ukuthi ube lo mthunzi amajacaranda i-street besilamajacaranda kuze lasepark khona bekulamajacaranda lelone lane epark lapha bekulama-pipes akade kulama-sprinklers nedemoli le lapha yadilizwayo sikwazi wadilizwa kuthembe kwakuyizulikazi amcolo lafika lakhukhula kumbe ngumhobholo mbe kuyini ukuthi amanzi ahambe khona pha anti
wabuya i-excavator, and I saw that with my own eyes. I think it was around maybe 2016, 2017. Wathi ngoba izulu nxa lisina amanzi nxa ehamba kumele wavulele indlela. Akumelanga kube lezibi. La abantu abalahla izibi ayasazi ukuthi kuyakuswa kuthini emakhanda abo. Kuyakuthengisela lasezindlini zabo lapha abakhona, maybe umuntu abahlezi khona indlela ahlezi ngayo angeke uphume lokho. La epark lokuthi itshona sifuna itractor izosilasha inkotha. Asifuni itractor lapha. Kumele kube le loan ebithelwa ngama sprinklers. Amanzi ebeholshwa from edam lapha. Indlela lana eyakhiwe ngaba kule engine uyazi mbena lombe SCS I don't know wangubani wayekhona ngithi ukuthi ngubani esifuna ama ground enyathi khona pha bekule mpompi ekugqunywa khona pha nama ebethathe officeini kuhanjwe ngetrolley ekadinga ibinguviso igaxe ama pipe khona la haya ngaphi lisitshele alingeke isakhamuzi la sithatha ipipe la yahamba maybe wahamba sepla asazi maybe nxa kulapho khona kusafe azibuye khona pha izinto zonizana ezazikhona lama abuye khona pha ela bana sakuna kodwa asithola lani ukubhadala ufisa ukubhadala imali silazo imali siyabhadala andawo amaningi. Thank you.